Jan? Duh, mana di bocah jerak ngamen soalnya untung malah. Ih, anak donat Jan, pas banget lagi kencot. Ya Jan, mana nih? Tangan lah, Jan. Ya Jan, mulai. Nah, tangan lagi ya. Sip. Jadi jejel dia. Jadi ngatos ya. Nyok apa? Enak iki. Lo kencot pakai kayak pangan kan. Kowe codot mending codot hari ini. Kapan kok? Hari ini. Lambe ini loh. Mangan apa kue? Mangan donat ya. Donat. Donat nondi? Kue? Ono. Anu sih kono? Iya gue nono. Bisa dipangan. Ya apa sih? Gue mau donatku anu bengi. Roli apa? Kadar manis di TikTok deh. Orang kayak gue maksudnya. Ya apa sih? Gue lihat donat wis doyoe cindil. Gue lihat donat wis doyoe cindil. Terangkanlah. Gue lihat donat wis doyoe cindil. Gue lihat donat wis doyoe cindil. Langkah